Empunje ko yenjira kutaho mu Uganda korabera hamwe atanogwa ishasha no kwijeho bwa nyuma yo kurwana okubarukaho busya hagati y'abahekera ba M23 na government ya Democratic Republic of Congo. Omugambirizi w'omuhega EPDF Second Infantry Division Major Chichoncho Tabaro naja kuhina bishirukare ba Congo abakutazibwa mu kurwanagana kandi bakumirwa mu Uganda. So nyuma yo kwatanya mirima abantu nyaminje bakije mu Uganda nayo kwija M23 ikakwata ibiceke bya Nyaruhanje Bitengo ni kilometers nk'ibiri ku rugaha border kiretera abandi bantu nyaminje kwije mu Uganda harimo n'aba polisi ba Congo no mu babo tino wagizira ngo ari kubi itwe kurugira mu byo turaho abaho kwa nababo turimo tubine nawe kandi naba bari hano ha polisi yaturiye nabo officers abandi nori kuba ari kwakirwa mizi ninga mwabugana mutiti niwo nahuri ari kwereka ngo hano hariho ikindi kiziba kiri. Empunje bari ku rugo mu Rukongo no barabahari Kisenyi entry point na Kashero entry point ahamwatonogwa ishasha kandi empunjezi zikumirwa hari Matanda refugee settlement camp. Gasha kwa Huweza Wilfred.